Kua tae mai ngā tini mata o ngai tahu o te Waipounamu hoki, ki runga o te marae o Te Rau Aroha. It's a wonderful privilege to be able to do this on behalf of Ngāi Tahu katoa. We obviously share this take with Ōtākau and Ōnuku. We do it with glad hearts, but it's a big ask on our marae whānau, but we're glad to do it. Kua kōkiri te hui ahurei ki a warua, nā runga, i te karanga o te tiriti o Waitangi. Aha kua he rā hari, he rā kua te hui nei, e āwangawanga te haukāinga me tā rātou upoko a tā tipine o Regan, e pā ana ki te pire hou o ACT. I look at the unanimous decision of a full bench of the New Zealand High Court of Appeal, the Privy Council decisions on Te Rau Aroha, talking about the principles of the treaty. They are some of the most considered judicial judgments by independent minds that have ever been available to us. And to have a bunch of Johnny-come-lately MPs rattling away on a minority corner of a coalition and forcing us into some divisive debate, I think that is disgraceful. And I trust that the National Party not to allow the Treaty Principles Bill to proceed past the first reading. Ko ngā māngai o ngā pāti, pēnei ia nahinara me reipa, ko tae mai ki te hui, a rua wiki ki muri i tūtaki te pāti nahinara me te rūnanga o Ngāi Tahu, ko tā Justin Tipa. Aha kua ngā taki o te wā, he pai te hononga i wainga i ngā pāti e rua. I whakatakotohia ngā kōrero, i whakapātaritari i a rātau, engari, ko te mana ko ia ka kitea he huarahi kaimu i a tātou e tāi ana e mātau te mahitahi. The representatives that are here on this marae today are not saying what they're going to do, but their very presence and their respect which they've been shown, I hope will reverberate in their thinking when they get back into the House. He oi anō, ko te tūmana ko te rūnaka o Awarua, kia hui tahi, kia wānanga tahi te katoa, mō te tiriti me ona hua. The point I'd really make is that these are conversations we've never not had since 1840. So, in a sense, it's business as usual. You know, we Ngāi Tahu, we Māori, we're ready for those conversations. We especially want those to be rational and peaceful, and that is absolutely on display here today at Te Rau Aroha. Aha koa ngā panonitanga o te kāwanatanga me te tiriti, ko te manako ia kia tau ngā take i mua i te hui ahurei ka tū ki Ōnuku hei te rātau. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.